أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nam musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, en wawi on salmindene ko kala ka waɗon wonde aduna on. hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala wawɗo en accide ha ñalande hande nden hewtita kadi tawa hiɗen ɗo ko ɗum ɗo woni ko hiltiɗen e hoore cellal men. en tori Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en cellal, ɓeydana en fiira, ɓeydana en feere. haray miɗo seeditana hoore an, seeditano on ala reweteɗo mono nafa rewɗo lorra mo rewal sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ko sabu ɗum ɗon woni ko tagira ɗen addara ɗen ka aduna ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'buduni. mi tagirali yimɓe e jinna sina fiyeɓe rewan, fiyeɓe wotindina min Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe hoolola min Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe anda ko mi goto, Allahu wahidun. Allah rewiritaki e fu kanko ko Allah tun, o kafiritaki la sharika lahu fil mulk. Allah subhanahu wa ta'ala wiyetaki Allah e Allah bagitaki hay e hunde. bon ko Allah subhanahu wa ta'ala tun woni ko yettete, ko ɗum o wiya alhamdu, dendagal ko yettete kon lillahi, ko Allah wodani. ayi ko ya yettu Allah subhanahu wa ta'ala jarna banu adama mo Allah subhanahu wa ta'ala rewni sabu e hoore muɗum walluma on non. ɓay ko non woni fi aduna. kala ko yiwɗa ala ko ala sabu, kun janɗi, kun fanɗi, kun juuti, kun raɓɓiɗi, Allah subhanahu wa ta'ala waɗa e sabu o. ko woni wo ma sabu hon kun heɓo. bon ɓay kanko Allah subhanahu wa ta'ala wona kanko cippoto ɗo adda jonnama arsike ma on jungo e jungo, ko yo o rewnu e banu adama ɗimmo ma hendoɗa. ko non woni fi aduna. ko ɗum waɗi hina mérite waɗi gol attention moƴƴa. so Allah subhanahu wa ta'ala ena toujours onon jooma jawle en financé jawle mon ɗen. qabla yawmun la bay'a fihi wala khullatun wala safa'a. lawla rabbi la ta'akhatani ila ajalin muqaribin. Allah subhanahu wa ta'ala ena financé jawle mon ɗen, ƴette jawle mon ɗen waɗon fi sabilillahi. hande hewtata ñalande nde jaatigiyagal ala e muɗum, weldigal ala e mayre. yawma la yanfa'u malum wala banun illa ma atala bi qalbin salibi. ñande tawi jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on artuɗo ka Allah ɗo harano wondi e ɓernde hisunde. ɗum woni yawmal qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ni dépensé jawle ɗum joni ne. ko waɗi noon ko aduna ɗo fof heɓirata. Allah subhanahu wa ta'ala wi oɗon ɓe mi okkori ɓen, ɓe mi yaññani arsike ɓen, onon kadi yaññe. ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yaññana on. Allah subhanahu wa ta'ala wi himo ɗuɗɗinira jawdi sabu ittugol ndi sadaka. himo mulira jawdi kadi sangal sabu ittugol ndi sadaka. ndare wona ɓawɗo seeɗa, wona mawɓe men ɓawɗo seeɗa hari jawdi ɗuuɗa. kono ko ɓe heɓuno wo Allah subhanahu wa ta'ala waɗeno barki e muɗum, Allah yaññay. kono ndare enen hande jawle no woodi en pagay, piiji ɗin fof hino newi. bon kono
barki ala e muɗum ay nafa ala wona ɗuɗugol jawdi ndin woni goɗɗum ko waɗede barki e muɗum wona ɗuɗugol gandal woni goɗɗum ko waɗede barki e muɗum kala ko yiɗa kon ɓeni wona ɗuɗugol ngol woni goɗɗum ko waɗede barki e ko heeɓi kon ay goɗɗo ne heɓa ɗo million si tawi woni ɗi ala barki ɗi nafata aduna e lakara ay goɗɗo heɓa 100 francs 1000 francs si Allah waɗi barki e muɗum ɗum rima ɗon ha Allah subhanahu wa ta'ala ɗuɗɗina himo ɗuɗɗinira jawdi sabu ittugol ndi sadaka himo funkira jawdi kadi perdinira jawdi angal ittugol ndi sadaka en tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yanñani feere ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan ɓe ittugol sadaka yurume miskinaɓe ɓe ala ɓen ay sabu ko ɗum ɗon woni l'essentiel on Allah subhanahu wa ta'ala itte sadaka dépenser ay ɗum ɗon après rewanmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala aray hiɗen wotirdemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala reweteɗo sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala hoolomo ay andi andugol Allah subhanahu wa ta'ala no woodi ɗon no gasara fof ɗum ɗon en fof meɗen hiɗen andi fof mo kala no andi Allah subhanahu wa ta'ala no woodi mais est ce que hino hooli Allah subhanahu wa ta'ala hino hooli koddoriye Allah hino hooli fiyakoji ɗi alqur'ana yewtata ɗi daaluye Allah ɗin yewtata ɗon e hoore on tigi est ce que on tigi ne hooli ɗum ɗon hino gollitirde ɗum ɗon ay ko ɗum ɗon woni jaɓugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay hoolagol kanko Allah subhanahu wa ta'ala joggito yammiroje makko ɗen woɗito haɗiroji makko ɗin ko ɗum ɗon woni hera e hooliki Allah subhanahu wa ta'ala sabuna hasi tawi woni a andi Allah subhanahu wa ta'ala hino woodi hiɗa hooli ɗum ko kanko tun woni ko taguma o tagidama e goɗɗo goo Allah hino woodi yiita hino woodi alijanna hino woodi ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko saƴinta ndiyam kanko woni ko wurnata ko kanko woni ko warata ɗum ɗon fof hiɗa andi ɗum ɗon mais kono a jaɓali ko o wi kon wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirani ɓe jinnaji ɗen sona fiyoɓe rewan haray ɓawa ko hoolida ɗum ɗa kon fof ala sansi ay ala sansi ay ko honnum okkete sansi hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala jaɓmo ko ɗoftagol yamiroje makko ɗen ay iɗon andi heeferaɓe ɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴettuno kaafa haɓidi e muɗum ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haɓdune e muɗum waɗide muɗum jihadi hari ɓe andi Allah hino woodi hiɓe andi ko Allah arsikata hiɓe andi ko Allah warata ay ko honnum ɓe saldorno jaɓugol Allah subhanahu wa ta'ala ko fiwata ɓe ɗofto yamiroje ɗen fiwata ɓe ɗofto yamiroje nelaɗo ɗen ko ɗum wanno si ɓe salori heferaɓe ɓen Abu Jahal en Abu Lahab en Makkatel Mukarrama hiɓe anduno nelaɗo ko gonga ay hiɓe anduno nelaɗo ko gonga wona Abu Lahabi Abu Jahali jihadi ndi ɓe waɗuno ha o maayi e mundin o wi'uno wallahi miɗo andi Muhammadu addi ko adduno kon ko gonga miɗo anduno alqur'ana ko gonga miɗo andi Muhammadu ko gonga mais ko ɗum haade mi ɗoftitomo ko sabu yimɓe am wonɓe ɓawaɓe mboola wonno e ɓawam ɓen ay fiwata ɓe innu mi akkiti dina mamiraɓe am ɓen mi jokki dina Muhammadu ko sabu ɗum kono miɗo andi Muhammadu ko addi kon ko gonga ay ane woodi ɗo buy kadi haɗa hiɓe andi koye gonga on ko gonga faami mais probléme on compte ko appliquegol gonga on ay buye meɗen ko ɗon woni e yanude ay sabuna nawigol toon dina kanka ka ɓernde si tawi woni dina kanka ɓernde hino tabiti toon tere ɗen kadi appliquay alhaaliji ma ɗin appliquay ay wawata wonde dina ka ɓernde koyɗe ma ɗen appliquata dina kan juuɗe ɗen appliquata tere ɗen wonde subhanahu wa ta'ala wir noon tere jeɗɗi ɗin so joɗe ɗum ɗon fof appliquata dina kam wiya dina ka ɓernde sellata ay ko ɗum waɗi jaɓɓugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hoolomo hoolagol mo jaɓɓugol mo ko ɗoftagol yamiroje makko ɗen ay hiɗen seede oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirimo dina gonga ko wiyete dina l'islam ay inna dina indallahi al islam dina kanko Allah ko l'islam ay kala ko goɗɗo ɗaɓɓi koye tawi wona dina l'islam wa man yabtaghi khayra l-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al khasirin kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum go ko tawina l'islam o wi'i ko dina e nelaɗo maki ɗum ɗon o jaɓanoytaka ñande janggo kala kara o wonoyay perduɗo ay bon joni noon ko num bonnata dina ko waɗi eɗen andi nelaɗo mako no
alyahuda e annasara pecceke peccede ɓe maki ɗeɗo mofti han kadi ɗe feccoto pecce capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi eyi ɗen ɗon fof majje ɗe naatoy a yiita heddo wotere sababa ɓe ginni nelaɗo ko wonde natoyta alijanna min hum paka natoje yiite ɗen nelaɗo maaki ko kala an jokkuɗo komi jokki kon ara o sansali dina komi addi kan o jokki ɗum ay o maayi e hoore muɗum ay alyawma akmaltu lakum dinukum wa raditu lakumul islamu dina kala ko goɗɗo golliɗo tawi nelaɗo gollali mana andi ko honum ɓurata yawde bonnugol dina kanina dina goɗɗo koko wiyete kon bidiya ay shirku e ɗiɗo piiji ay ɗiɗo piiji ɓe wiɗen ko wotinɗigol Allah subhanahu wa ta'ala ay ifraduhu wotindimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ay sabu sa hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala a gonɗinalmo kala ko golluɗa golle maɗen nde wawatake jaɓade ay si golle maɗen kadi uytirale ɓaw golle nelaɗo ɗen golle maɗen wawatake jaɓede ko ɗum kala gollal ngal gollata ko ya ndaaru esse nelaɗo golli golla kadi o nelaɗo golliri noon hayso ko janngol alqur'ana kon wi warattilil alqur'ana tartila jangire alqur'ana nde jippori noon wona jata jangirde alqur'ana nde no faaliran noon jangironde attajwid nde jippori noon ay wallahi buysi fontiɗo alqur'ana anani hino janga a tawa hino hulɓini sa wi ɓeɗo joni qur'ana wona noon jangirte ange maɓɓe on heɓide probléme ay ange maɓɓe on heɓide probléme sabu no ɓe a wolati ɓeyta ma anda famitene kadi alqur'ana koye ma cippi harale goɗɗo hino fonta alqur'ana janga o heɓa bakkatu ay goɗɗo hino darna julde juulugol hara ko bakkatu o heɓata ay sabu no ɓeyni si a juuli julde a juuliri tawi hiɗa hawji a timminali rukku mayre on a timminali sujudu mayre mana julde nden a jonital nde haqqeji mayre on ay ko ɗum waɗi ko neɗɗon ko ɗum waɗi ma ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni arifuni qabla an ta'buduni wala yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi daganta ko julɗo wo julɗo nde o golla gollal ka nder diina woni ko korka woni ko hajju woni ko julde ha anda ñawore ngal ɗon gollal ka diina ay ko ɗum waɗi ko janngol ngol adi taw al ilmu qabla al qawli wal amali pigini fo a janngay taw ay par ce que entreprise udditaki ɗo joni immoɗa yaha inna an ka gollowo a qualifié a wawa mecce ka entreprise udditaki ɗo joni ɓena ɓe faala maçon qualifié walla ɓe faala chauffeur qualifié walla ɓe faala tailleur qualifié a meeɗa ɗin ɗon fo a meeɗa wadde mecce on hay bajjunge majji moɓoɗa ara inna an hiɗa janggi engage oɗa a susata ɗum ka a susata ay a dina kan kadi ko noon ɓe maki wala yahillu li muslimin an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallah fi hay goto wawata a wawata gollirde gollal kal islamu ha anda ñawore gollal ngal par ce que sina ɗum ko bakkatu wonɗa heɓude ay so janggi alquran tawnani alquran cippori noon ko bakkatu julde nden waka zalika si a jullinde a jonital nde haqqeji mayre on no duɗira noon a gayna julde tun wiya gaynugol ma wiwugol ma assalamu aleykum julde nde wiya an a yeebilan yo Allah subhanahu wa ta'ala yeebire wona no yeebirɗami ni ay on say malaikaɓe kippuɓe fi julde nden ɓe ƴetta julde nden ɓe sowa nde ha nde wawa coñcol lannugol ɓe ƴettana ɓe pirande ka yeeso on tigui ay nden ɗon julde ko lette wonande jommum ko bakkatu wonande jommum par ce que a juuliralnde hana juulirde noon ko ɗum waɗi si tawni ko l'islam si a golliral no ari a juuli tawi nanelaɗo juuliri noon a amara baraji jaɓetake ay alqur'ana wa kazalika ay ko ɗum waɗi il faut que on tigui jangga al ilmu qabla al qawli wal amali ay sellata ko ɗum waɗi ma iwtiren ɓawɗo ɓaw nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay koko nelaɗo addi kon ko ɗum woni diina ay kala ɗaɓɓuɗo ko wona ko nelaɗo addi kon haray wa huwa fil akhirati min al khasirina ya andu ko adna haray o woni perduɗo ko ɗum inchallah subhanahu wa ta'ala wi to hal ataka hadisul khashiya est ce que aroyima ɗen geece ay khashiya gollunoɗe ay amilatun nasiba gollunoɗe golli diina itti sadaka rewi Allah ka adna ɗo ha tampi ha lakka ay
ɓe hewti ton Allah subhanahu wa ta'ala ini fa ja'alna haba an mansura man ƴetta golle maɓɓe ɓe waɗa duggu sakango ay hayrana lahu perdi wodaniɓe ay par ce que ko fi hon ɓe golliralnelaɗo golliri noon kamɓe dina maɓɓe kanko kopiyagol ay ɓay ɓe yitun hino juuli ɓe maƴƴi tum ɓe kokeɓe juldana e juulugol piji ɗin ko noon ayno no wonano minero noon o yana wola nde e ñanden ceerno jogo so immi ko ɗo joni a yahi makka a anda farata ko duwa waɗede toon anda ko ɗum duwa waɗede sawti ka suudu kaaba ko no wanɗa hanoɗa waɗude a anda ko waɗete arafa a anda ko watte musdalifa a anda sariyaji ɗin hay fuu sika diina bon ara ko tuuru makka wonɗa wadde ko ɗum wiyete ko tuuri si ara yawɗa ay par ce que ɗiɗo piji ɗi fof min magami ibrahima muzdalifa ɗiɗo fof mana ko wiyete hajju kon fof ko wiyete hajju kon golleji ɗi ko kala hino mari position mo kala no mari place e nokkure ka duwa wawlede ay mais si a yimmi ko ɗo yaha makka a anda ɗum sa hawti ka suudu kaaba anda kon wawlete sa yahi muzdalifa anda ko wawlete sa yahi mina a anda ko wawlete bon haray kon yahanɗa makka ay pijiri jeena e sappo kono haray wona hajju yewɗa par ce que hani hajju ko waɗaygol dewe ko wiyete hajju kon ay ko ɗum woni hajju ngon ay haray ɗen seeto nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirimo diina goonga ay so tawi woni hiɗen faala alhaaliji men ɗen yo moƴƴu ko maɓɓitiren oɗo ɓaawo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiɗen mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone wonkiji meɗen fittandu wonkiji meɗen sabuna kiiɗo wonki ko ɓuri heewde ki nafata joom makki ko yamirtaki ki yamirta joom makki ko nafataki ay inna nafsu la ammaratum bisu'i wonki weli foti tun ko ɗum ɗon woni ko ciranta joom makki ay weli foti tun joni noon ko ɓuri heewde kon weli foti nafoyta joom mum nafoyta joom mum sabuna Allah subhanahu wa ta'ala wi wota on jogito aduna jaatigi aduna ko hodaydu wota on jogito aduna jaatigi aduna ɗaynay ay par ce que a yaha yaha sikkata ɗon fof moƴƴi yaha acca aduna ay wota on jogito aduna jaatigi aduna juuta so ndaari annabi Nuh o wuuri duuɓi wuluure manko ɗum duuɓi 5 ko ɗum kanko annabi Nuh woni ko o wuuri nde o landano alhaali aduna ko honno way o wi alhaali aduna ɗum hino way wa hakkunde no way mana wa suudundu dambuɗe 2 natira ko janal yaltiroyaka to sokal yere ko neɓata hakkunde ɗon kon ko ɗum woni ko aduna neeɓi kon ay joni noon ɓeeɗo ko ɓeeɗo okkano duuɓi enen en mara duuɓi jamanu nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam en mara duuɓi honde warde nande ka goɗɗo heɓi duuɓi 100 jamanu men hande annabi Nuhu duuɓi wuluure manko ɗum duuɓi 5 ɓeyni Nuhu konno yeruɗa aduna o wi aduna ne wawi suudu ndu dambuɗe 2 a natiri ngalɗa yaltoro e ngalɗa jara ko dongotoɗa hakkude on ko ɗum woni ko aduna neeɓi enen tigiri wimi ye wiwɗen aduna juuta o muññaka wittiman ko noon woniri aduna juuta duuɓi 50 duuɓi 60 sa heeɓi ha 70 yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en hara en wawade jogitade oɗo aduna jaatigi abuna subhanahu wa ta'ala ni o aduna ko hoday ɗum ay aduna ko hoday ɗum wata on jogito aduna jaatigi ay wata on jogito aduna jaatigi Allah subhanahu wa ta'ala o wi o hawtindirta giggol aduna e giggol laakara e ɓernde neɗɗo aaden gooto ɓernde julɗo gooto wata wonude hiɗa yiɗi aduna hiɗa yiɗi laakara hiɗa ɗaɓɓude aduna hiɗa ɗaɓɓude laakara ça fait no metti fi wi noon ɗaɓɓugol aduna ça fait naya ƴettu alhaali ma on fof waɗa fi aduna tun mana ko ɗum woni hara ya ɗaɓɓi aduna yiggiti laakara ma on wona wir noon ulaika allazina istarawu dalalata bil huda wota ƴettu an fiima on fof waɗa fi aduna mais e pourtant ko neeɓi o ko neeɓi a accitay o aduna ɗo a accitaymo eyi ñande go innete kaari ala ɗo fes eyi ɓe wi kon boni joƴuɗo kon gollanɗo ko woni ɓaawo mayde nden kon ayi ɓayle ko ma maaye
si tawi woni neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala ƴetetemo tawi ko woni a gollanal ko wonno yeeso mayde nden kon hay fusi an hay hunde ko hikkinanɗa yeeso ma fopp mum an ko fi aduna tum woni ko gollanɗa ko ɗum woni ƴetagol aduna jogito jaatigui ay ko ya ɗaɓɓo aduna ɗaɓɓa lakara ɓurnora lakara ma on ɓurnora lakara ma on ay ɗum noon harayɗe mawlo Allah e bonude pittalu wonkiji meɗen haray wanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓawdo wi nde deftere ɗo de alquranul karim ande sikki wo ara e alquranul karim sikki ala e mayre ko daali e Allah subhanahu wa ta'ala ko lettere Allah subhanahu wa ta'ala oyni alqur'ana noon ko fewnore kadi siɗa faala fewde ko ma ƴetta alqur'ana janga ay fiyo no fiya andu ko daali e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi so woni ko hudan konde fewnore ay par ce que kanko Allah subhanahu wa ta'ala taggi neɗɗo on addimo ɗo onni ibitu oyni baba adama cippe ko aduna fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna cippe mi addoye ko wiyete peewal kon kala jokkoyɗo ngal peewal ɗon kulol ala e dow makko wona kanko woni ko suninoyte ñande janngo ko ɗum woni e ñan lakara holleyde aljanna hara natata wona kanko woni ko kulol ala e dow makko ay ko honum woni kulol neɗɗo on hiɗen andi si tawi woni malakul mawti arani on tigi ko mayde nden yaawi ƴettude on tigi a taway haray on tigi hollama place makko ko ɗum waɗi ma yowo ko o purtinoto ay ɓenna wattinemo sabi koko hayni ɗon kon ay koko hayni ɗon kon eyyi ko ɗum o purtinoto ɓenna wattane on tigi wattane ay par ce que ko wonki kin yaawi yaltude ko wonki kin yaawi yaltude sika ka yiite o yahata haray malayika ɓe hollimo place on tigi kon sika ka aljanna kadi haray malayika ɓe holli on tigi place on tigi o ayi ko ɗum waɗi jonno neɗɗo so tawi woni o ƴettino alqur'ana o waɗi jaatigui makko Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo de ɓeni kullal ala e domɓe wala hum wona kamɓe yahzanone ko suninoyte ayi saabu si a jangi Allah walla subhanahu wa ta'ala wallima a andi alqur'ana wona wiino wa man yuridullah khayran yufaqihu fi ddin kala mo Allah subhanahu wa ta'ala falana moƴƴere o faminemo dina l'islam si a andi dina l'islam a anday ko honto hanuɗa tegude koyngal mangal e ko honto woni a hana tegude koyngal mangal a heɓayno rentora ayi ono si tawi woni a janggali kono yimɓe ɓe artere darnoye ñande janggo ɓe ara ɓe darnoye ha gayna Allah subhanahu wa ta'ala ene khuzuhu fa kulluhu ayi ɓe nangue ha ɓe gayna tun ɓe wiya Allah subhanahu wa ta'ala ɓena Allah andi kono men faala joni accam men joni men faala négocier natti men ka aduna okka men leere hun gotum pet walla seconde ji walla minute aji okka men minute aji men golla ko inoɗa men gollu kon foppo e nder leereji men ara famodire ɓe winna hay hata ɗum woɗɗi hay on say noon tikkere Allah nden ɓuura e hoore maɓɓe sabude neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala addinama ko aduna ɗo awa hay so tawi woni hara ko duuɓi 30 a wuuri duuɓi 40 a wuuri ayi e jaka hiɗa wawno gollude ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirnoma kon fof e nder leere wuurɗa ɗo duuɓi 30 duuɓi 40 saliɗa gollude ɗum Allah subhanahu wa ta'ala en e jole e jaka kom yamirnoma kon fof hiɗa wawno golde ɗum e nder leere wotere a salino ka ɓen awa hay haata ko wiyete aduna kon ɗum ala woɗɗi hande kadi ayi Allah subhanahu wa ta'ala ya malaika ɓen khuzuhu fa kulluhu nangemo callon ayi tellement que malaika ɓen si ɓe ari ɓe andi lette ko woni ka yitege ko nge yiite hulɓinori noon ɓe ara ɓe dara ɗi ɓalli ɓe fokkitineɗe ka yiite ha ɓe dara ɓe ta ɗum ɗo hino yurmi ɓeyna onon ko honno wonno ɗon huude aduna ko honno welsinede ɗon e aduna ha ta ko yiite ara ton ayi ɓe wiya wa lam naku minal musallina ko adi wata menen men juulatano ay julde wona ha jamen wa lam naku nuti'umil miskina men ñammintano miskinaɓe ay menen ha jamen alani miskino jawde ɗe Allah okkorno men ha jaka ay agi ko ɓuuri hewde ko noon aynayi ɓe nawa ko marɗo e marɗo woni jaatigui ay miɗo mari a mara sabu nan hay ɓattiɗa marɗo no Allah o considéra joni ko sabu maral makko ngal woni ko ɓattorɗamo ayi
ara considéra ay ko ɓayla mari goɗɗum ko ɗum waɗa si ɓe hino ɓattolan ɗo mais joni noon Allah subahana taala ni jawdede mi okkor ma okkore miskinaɓe ñammi miskinaɓen ko ɗum woni ɗuri komi okkor ma jawdi kon ay ɓayno alam nakunu tu'imul miskina min ñammintano miskinaɓen wa kunna nakhudu ma al khaidina minen ko aduna ko wonno haaji amen ko weeli foti rek ay malaka ɓe gayna bisimillah ay ba feere jene ɗen udditeɓe naata ay ko ɗum waɗi alqur'an on si a janngimo a waaway anndude ko honto wata tegude koyngal manngal e ko haana tegude koyngal manngal ko ɗum ɗon to watano ko sabatane ko hudan lil muttaqina alqur'ana ko fewnayde wonande huloɓe Allah ɓen ay goɗɗo noon hino jannga haa gaynagoy kadi o yedda fes ay hara kulol Allah ala ay bono ɗon ko satti wo ko satti wodo ko tewni neɗɗo on o jangi o andi ko Allah wi'i kon o andi ko nelaɗo wi so o wawa hulude Allah o feewa ko on tigi faala fewde o ko faalɗa fewde si a jangali a fewata wata marsude par ce que ko faalɗa yaade ɗo e lawol wof ko faalɗa yaade e nokkure o ko faalɗa yaade e nokkure si a anda toon a yata a heɓali ko ɗowte ay walla tindinaɗa a heɓay tindinowo ha heɓa ko ɗo o rewata wawa yahde ko faalɗa toon ay a anda toon a meeɗa yaade toon a heɓali ka tindina a yata sellata wata marsata alqur'an noon kadi ko noon ay ala kulli haalin si tawni neɗɗo o heɓa e feewal ko ma o janga ay oya andan ɗawrema ɓen ɓeno ñinna julde e yoga komin arsiɓe won kadi hara hiɓe dépense a hiɓe itta sadaka e jawle maɓɓe ɗen Allah hiɓe gonɗini Allah ka wirni toon no wirde nane noon ɓe yiyali Allah en yaali Allah en yaali yiite jahannama en yaali alijanna en mayali taw artuɗen kono nden hiɗen andi mayde hino woodi hiɗen andi kadi pellet se mayi en immoytire darneɗen yeeso Allah subahanahu wa taala hiɗen hooli ɗum ko ɗum Allah subahanahu wa taala inni allazina yuminuna bil khaybi gonɗinɓe lan ko wirni ɓen ay andi fiyaki Allah subahanahu wa taala on hino mawni ay hino mawni ay sabuna Allah subahanahu wa taala piiji ɗin fof wata weɓintinde ko aduna ɗo ay hiɗen andi nde yimɓe annabi Musa ɓe wino Allah ɓeyno Musa holli men Allah ay qalu urinallaha zahara arinallaha jahara a ɓay an yi Allah Musa ɓay an iɗa hooli Allah ma iɗa hooli ɓe holli men Allah ay ko on woni ko fa akhazatuhum sa'iqatu haaca seydina Jibril ari huuci e maɓɓe haacango ay ɓe fof maɓɓe fi maɓɓe gasi ɗon ay enen hay malayka hara ko malayka wata feñude e meɗen e wonen e jam ha noon fi Allah subhanahu wa ta'ala wona auzu billahi si tawi woni a wiyan ko so tawi woni a yi Allah subhanahu wa ta'ala si rewamo hooloɗamo si Allah subhanahu wa ta'ala feeñi ɗo mi anda si tawi woni moƴƴay si Allah subhanahu wa ta'ala feeñi e ma moƴƴata e ma ay hay malayka si feeñi e ma moƴƴatama na fi Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe annabi Musa ɓe nde ɓeyno Musa hollumen Allah ko haacango arno seydina Jibril haacune maɓɓe fof maɓɓe fi maɓɓe gasi ɗon ay hay kanko annabi Musa nde Allah subhanahu wa ta'ala noddunomo yawgol gunnodira e makko ka tuuri Sinin ay 40 sana balɗe 40 ɗen ɓayɓe gundodiri ha ɓe gayni kono ngo wino Allah subhanahu wa ta'ala o wino jomum an oyni miɗo faalama yiwde Allah subhanahu wa ta'ala inni Musa oyni holalan yiwde Musa inni hi o wi ndaaru ngo fello tuuri Sinina fello ɓurgo e mawnude o wi ndaaru ngo ɗon Allah subhanahu wa ta'ala feeñi e makko gokkunni yerko mana yerko sifatako yerko ɓannanɗa hoore makko hay hewtago ɓum foññe ko mana ko feñirto goɗɗo felsitagol tum fello ngo fof makko ngo lancinge muncodiri ngo woni ndaylere fello ɓurno ngo e mawnude ay o wi annabi Musa in la ilaha illallah mi hoolike ala retere kona Allah subhanahu wa ta'ala ay fello ngo fof makko ngo lanci ni e makko ɓen inni hollu men Allah seydina Jibril ari haaci e fof maɓɓe fi maɓɓe gasi ɗon ay awa an kadi so tawi woni a wiɗo joni an ɓayan a yaali Allah hay goto yaali Allah waɗirni hay goto ma yaali arti a hoolota ko Allah subhanahu wa ta'ala sina sa jiwɗamo Allah subhanahu wa ta'ala feeñima mi anda si tawi woni moƴƴay moƴƴata ko ɗum o wi allazina yuminuna bil khaybi
ɓen gonɗimɓe mo kanko Allah subhanahu wa taala ko wirni hay goto yiyali Allah subhanahu wa taala kono hiɗen gandi kanko Allah subhanahu wa taala hino woodi ay neɗɗo ngo jaɓa ɗum Allah subhanahu wa taala ine ko ɓeɗo woni fewɓe ɓen ko ɓe woni malaɓe ɓen ay hooliɓe Allah subhanahu wa taala hino woodi hooli mayay immito ko ɓeɗo woni hooliɓe Allah subhanahu wa taala ko ɓeɗo woni maleteɓe ɓen ko ɓeɗo woni fewɓe ɓen on ko Allah subhanahu wa taala wi innal lazina ayiɓe kafaru yedduɓe saliɓe hoolagol Allah subhanahu wa taala wiwɓe kañum dewal wona haaji muɗum ma fiyakuji aduna ɗin ɗo fof jeena e sappo hiɓe wakkilani fi muɗum kala ngal ɓe rewrata ɗo kala kumɓe faalaka aduna ɗo weeli foti hunkum koɓe faalaka aduna ɗo wo hiɓe kamɓe hiɓe hino jarani ɓe no jarani ɓe ayay goɗɗo no ƴetta ɗo joni toute la journée perdana ɗo piwum hunde wotere fi aduna yanko hun tun aya ɗo joni sinama ɗo joni États-Unis d'Amérique no okkitirde ɗo visa lan wakkili immagol ɗo mi yaha ñalla nga homiranga toon mi heɓata mi anda kono hilan wakkili ɗum ɗo ay kono e nder yontere nden 7 jours 24 heures sur 24 min e joni e nder o 7 jours ɗo joni mi gollana e hoore an aduna on e nder aduna on e nder 7 jours on mi gollana e hoore an balɗe 6 mais balɗa 7 jours o ñande jeɗɗi o nden ɗon min kadi mi okkinde Allah subhanahu wa taala mi yahay mi andino yo fi diina an kam ɓay miɗo ande peut-être mi wuuray mi maayay tawa ɗum ɗon hino satti on tigi ñallal ngal 24 heures tawata hara ƴettugol ɗon waggudu mana inerde tan goto okkamo Allah subhanahu wa ta'ala no sattanilam ay si a ndaari si a juuli fana mana si a juuli subaka hakkunde ɗon e fana ko leereji jel woni ɗon yawya ɗon ha fana heewa tawa hara juulugol ɗon ƴettantama ƴettetama si julde nden kono juuti o kono juuti 7 minutes 10 minutes terande gasi ay mais ƴetta 8 heures golla ɗon ha 14 heures yawgol ɗon juula 7 minutes an e Allah subhanahu wa taala waynodiron a heeɓi julde a heeɓi baraji kala kadi bakkade ko waynoɗa hakkude ren kon hara Allah subhanahu wa taala yaafikema ayi ka juuluɗa subaka yaltuɗa a golli ha 14 heures bon 14 heures 10 15 bon hara a gayni juulude bakkatuji ko tawi kadi hara waɗi so tawi woni hara waɗi bakkatu hakkude ren kadi Allah subhanahu wa taala hara yaafikema saloɗa kusi innaga mara tan ɗum ɗon feƴƴa ayi hande ara ɗum ɗon hino hawni ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala ini ɗaɓɓugol aduna ƴaɓɓugol aduna toon ulaika lazina istarawu dalalata bil huda ko ɓeɗo woni ƴettuɓe peewal molngal soditiri majjere nden eyi soditiri majjere nden par ce que a heɓanali Allah subhanahu wa taala tan mais kono aduna on a heɓanimo tan Allah subhanahu wa taala ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni Allah subhanahu wa taala toon wota on jogite oɗo aduna jaatigi aduna on ko hodowo aduna on ɗaynay ñande go aduna accitete tawa hara a faalaka aduna an e hoorema ñande go fini a wiyata tawa hara fi aduna o mende no mettito mara a faalaka ko feetewi aduna ayi o wi innal lazina no ɓen kafaru yedduɓe sawa'un hino fota alayhim e dow maɓɓe a anzartahum waajiraɓe wo am lam tunzirhum a wasaki ɓe wala yuminuna ɓe gonɗinta ayi haji maɓɓe ala ayi muzabzabina bayna zalika kala ko hiɓe wolana hiɓe waɗe ɗiɗi kala ko ɓe wolana hiɓe waɗe ɗiɗi ay ɓe hoolaki Allah ɓe hoolaki nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe hoolaki hay e hunde Allah subhanahu wa ta'ala wi khatama Allahu ala qulubihim kanko Allah subhanahu wa ta'ala o noti ɓerɗe maɓɓe ɗen o fermi o urni ɓerɗe maɓɓe ɗen ay wa ala sam'in noppi maɓɓe ɗen uddama wa ala absarihim gite maɓɓe ɗen woni ko udda ay ay hisawatun cuddi ɓe buumama mana ɓe suddama ni ɓe keferayankako yagal fami kono ngal subhanahu wa ta'ala mana khatamallahu ala qulubihim o fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen iɗon andi ɓe wi ko ɓernde woni fi banu adama ay mana nde ɓernde ko nde woni télécommande neɗɗo on ay ko ɗum waɗi innoɓe diina ka ɓernde ɓen bien sûr ko gonga ay diina ka ɓernde
kono non woni golle ɓernde nden ko miijagol ay mana ko commandagol par ce que ko ɓernde nden desirata joni no wirɗe nanen noon joni min hilan gollude mi desira ɓay hilan gollude ɗaɓɓugol arce kadi ɗaɓɓugol nguure no wurira ɓe nguure muɗum ɗum ko farilla e hoore neɗɗo ɗum ko farilla noon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe wi falaka julɗo mo gollata julɗo mo ɓirata lakkere mum wicca on wona julɗo haqqan ayi par ce que ya andu keefeere wonɗo ɗa on wonɗo wurde lakkere muɗum gollude wonde mo gollude fina dawa ñande be ñande ko keefeero an ko a julɗo a wi haaji ma wo juuligol janga tun a gollata a ɗaɓɓata arsike ɓayle si a nani a juuli a jangi a haaru ayi si satti ha satti hay so jule ɓe maapike goɗɗum ko o keefeero ɗa ɓe yahanta ɓenne walla ɓe an julɗo ɓe yahantama ɗum fof so aytentaɓande passé a mara ayi ko ɗum waɗi julɗo ko il faut que golla julɗo haqqanko yo gollu ko ɗum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wi yiɗa julɗo et puis kadi fi ko a julɗo si tawi woni a ɗaɓɓaɗi a wakkilaki golluɗa dina a wawata hiwude dina ma kam ayi par ce que heferaɓe ɓenda so ɓeni joni simen okkorte ma yimɓe bidiyaɓe ma ɓeni simen okkorte ñama ma simen waɗante ɗum ɗo ma simen waɗate ɗum ɗo e ɗum ɗo a faami an kadi ko ɗum ɗo watta ko ɗum ɗo waɗata bon hande kadi ko komɓe commandotama ta a wata commandade hoorema par ce que amara ayi ko ɗum waɗi e julɗo il faut que golla e julɗo ko yo gollu ayi ɗaɓɓa arsike ayi golla rewa Allah ayi mana joni tawi woni neɗɗon a desidi mi gollay joni a golli e nder 6 jours ɓernde ma nden ko ɓernde ma nden desirata modi o 7e jour ɗo o 7e jour ɗo min kadi oɗo hande kadi mi yahay mi jangga mi andino Allah subhanahu wa ta'ala ma exemple joni tawi woni ka gollowo cippo no gasa ka niɓɓuɗa ha golle ma ko niɓɓuɗa ka golle ma ko ha 19 heures no gasa 20 heures hara cippike min naali ñande be ñande ɓara tan ti golloy kadi artino yiɗi fowtagol kono a wawi nder balle tati e nder yontere nden si a cippike 21 heures 22 heures yaha ɗaɓɓa ka finiyoɗa andiri a dina maɗa kan continira noon e nder balɗe yontere kala e nder balɗe tati yontere kala balɗe tati engasoɗa ɗum ɗon continira noon e nder lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati dara si tawi woni an kadi wodali ko anduɗa e nder dina maɗa kan fami wallahi goɗɗo no ɗaɓɓa ɗo e jawdi e nder duuɓi sappo fami hara hay sanfararo e heɓari walindu kono wallahi si a jangiɗo a continue ɗo a jangiɗo e nder lebbi 5 lebbi 6 si a joni kene ko go a fuɗɗike wadde bayana ɓen sikka joni ɓen ɓen o ko karama kojo kummalo wilni faami ko ɗum woni fayde hara e tattali o anda par ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala ta gandal ko Allah subhanahu wa ta'ala andata ɗon e ɓernde goɗɗo hiɗa janga ɗo lewru Allah subhanahu wa ta'ala okkama faam ko goɗɗo jangi lebbi 2 ay hiɗa janga ɗo hitande Allah okkama faam ko janguɗo duuɓi 2 ay hiɗa ɗaɓɓa ɗo noon jawdi e nder lebbi sappo duuɓi sappo ara ha 100 faran waali ɗo ara marana hoorema ay kono a ɗaɓɓata ɗo gandal e nder lewru lebbi 2 ronka heɓude goɗɗum ronka wonɗo faamude goɗɗum e dina ma kam wawata wonde ay bon joni noon si ɓen ko ɓen ren désirata ha gayna tere ɗen immo applica ay kono waɗa si ɓe inni ɓernde mana ko ɓernde woni fi neɗɗo ɓernde nden si tawi woni moƴƴi ɗum haray fi neɗɗo o moƴƴi si ɓernde nden boni haray fi on tigui on boni fes ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓaytum ɓeɗo ɓe wajama si ɓe wajama ɓe yeddiɓe wajiraɓe o a wajaki ɓe ono fota ter ɓe jaɓata ko fi honno par ce que ɓernde nden ko desdane nden Allah subhanahu wa ta'ala notinde ferminde nde suddama ni ɓe kefaran yagal ɓe nanata gonga ayi ko ɗum waɗi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki ya ibadu istaghfiru ala zunubihim ay fa inni istaghfiru aqallu 100 marra hay kono yo jiyaɓe an insinane bakkatuji moɗon ɗin astaghfirullah subhanallahi walhamdulillah heefay bakkatu goɗɗo ko ɗum ɗo laɓɓinay neɗɗo e bakkatu ko waɗinane banu adama faljay ala kulli halin ko goo hiɗa andi walla anda kono banu adama faljay ko ɗum waɗi so inni mo yaafo bakkatu mo neɗɗo on waɗi hakkude wagutu e wagutu ko ɗum waɗi juulugol wagutuji ɗin c'est très important si a juuli subaka e hakkude ɗon e fana si tawi woni a waɗi bakkatu hay cekkoy ko watta ɗon koye mortotoɗa faggotoɗa e Allah subhanahu wa ta'ala si a juuli a wi astaghfirullah baqiyatu salihati o yaafoma waɗin bakkatuji ɗon bon
a continue ɗon kadi ha e alansara a juula e alansara so Allah waɗi a waɗi bakkato e hakkude on o yaafo ɗum ɗon kadi futuro wakka zalika geeƴe kadi wakka zalika ko ɗum si nalaɗo maki ene si tawi woni caangol rewi e dambugal goto kala e moɗon haray ngol ka dambugal ma uddugol ma bafangal tawi ngal ka dambugal ma hengol ila ɗon bimbe kikiɗe ñande be ñande hiɗa alawtoto ɗo laabi 5 o inni esse tuundi hedde to e ɓandu ma ndun sabaɓe makla oyne julde nden kadi wakka zalika si a juuloto waggatuji ɗin 5 ñande be ñande a laaɓa e bakkat wona andirɗa noon si tawi woni ñande be ñande haaɓa e ñallal ngal laabi 5 ka lotoɗa ñande be ñande si tawi woni tuundi heddoto ka ɓandu ma waggatuji ɗin kadi wakka zalika ayi ko ɗum woni hon tigi hebbinara noon kadi wiygol astahfirullah subhanallah walhamdulillah bon hino ɗuyta bakkatu hino teddina peese maɗen yawmal qiyamata ñande janggo ñande moƴƴi e bonɗi peesete ayi joni noon neɗɗo on si tawi woni a waɗi bakkatu si a wi astahfirullah tum bakkatu on montete kono neɗɗo on si tawi woni o waɗi bakkatu o wiyali astahfirullah o insinaki mana toɓɓum ɓalehum woni wadde ka ɓernde on tigi si yahoyi ɗon kadi o waɗoye bakkatu go toɓɓum go kadi waɗa so wayi ha waɗoye bakkatu go kadi toɓɓum go waɗa si on tigi continue ɗon waɗugol bakkatuji o ala insinanade Allah subhanahu wa ta'ala ha ɓernde nden heewi ha ɓernde nden heewi toɓɓe ɓaleje ko ɗum woni hara nden ɓernde ɗon hande kadi ko ɗum woni e mana yo neɗɗo yo tinnoye tubogol qabla an yaskhata alay ko adi Allah subhanahu wa ta'ala tikkande on tigi hande kadi noon son tigi hebbinori waɗugol bakkatuji ala insinanade Allah subhanahu wa ta'ala ha ɓernde nden heewi toɓɓe ɓaleje hande kadi ko ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala tikkani on tigi hande kadi on tigi nanata gonga ko neɓoɗa wagede o nanata ay yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ay khatama Allahu ala qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen e miggitagol gonga appliquegol gonga wa ala sam'ihim o fermi noppi maɓɓe ɗin e nanugol gonga hayɓe nani alqur'an no jangi hara ɓe siɓito ay heɓe nani alqur'an no jangi hara ɗum hino metta ɓe hay hiɓe siɓito par ce que fiyon mana on say noon ko ɗum ɗon no woni hara hande kadi andi seytane ay waliyu seytan mana andi waliyuɓe ko ɗiɗo kawar leydi ɗo ko waliyullah e waliyu seytane yiɓe ɓen ko ɗiɗo ko giɗo Allah e giɗo seytane ko ɓendiɗo woni kawar leydi ɗo sa yiɗali Allah tun a yiɗa e seytane joni sabuna seytane kanko koye mo remudel wore makko nden nde tawno ko ɓi adama an wonno sabu ko o yaltinira ka aljanna nde tawde noon kadi o golli ka aljanna ha o tañƴinike hiɗo hande kadi way o gayni sabu adama o yaltinira ka aljanna ko ɗum o wiwno ndo wiwno Allah subhanahu wa ta'ala nennanan ha ñande ummital nde Allah subhanahu wa ta'ala ne nennanimo ha ñande ummital kono wino oyni la aqda anna lahum siratakal mustaqima la aksarahum la tajidan la aksarahum shakirina ɓe ɓiɓɓe adama mo wonɗa sabu mi yaltinaka aljanna ɗo mi jooɗanto ɓe laayima moƴƴuɗi ɗin fop fiyon no fiwota ɓe yette fiwota ɓe jarne Allah subhanahu wa ta'ala no wironɗa noon alhamdulillahi rabbil alamina yette lamin Allah subhanahu wa ta'ala ibuduni wala takfuruni rewe lam wata on yeddan seytane ni min kadi mi rewa e reweteɗe fof fiye ɓiɓɓe adama ɓen fof yoɓe yedde ayi ko ɗum waɗi seytane ilandema nden ñande kanko himo remudelore makko nden o jooɗaki ayi ko ɗum waɗi neɗɗo ndaare tungoy goɗɗo ko moƴƴi kon tindinte innete ndigi tindinte ay tindine kum pay ko waɗi ɗum ɗo ko waɗi ɗo ko boni kon goɗɗo tindintake ɗum ay ɗo pay ko ngon duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi 10 andina waɗugol ko boni kerɗo sukkude wala kay tindinede o mara wonɗo moye tindinde seytane no tindindemo seytane kañum wersina ko ɗum o ayniti ay ɗum o ayniti ko ɗum waɗi seytane haaju makko e wonɓe yeddude ɓen jokkuɓe weeli foti ɓen haaju makko ala e ɓen hande kadi ko mapinimo ko wonɓe katiɓe fi no fewira ɓen katiɓe no moƴƴira ɓen ay ko ɗum waɗi hino metti fi ha ay mana haɓdu golle wonki munki no metti fi ha ko ɗum o wi to ko man jaa bil hasanati ko on adduɗo ko moƴƴi kon ay sabu na andi yingo hino bolla golle sirko hino bonna golle wowlutugol hino bonna golle ay si a golli a juuli a itti zakka a hajji a waɗi jana sappo tawi ko waɗirɗa ko yingo ko fiyo ene kaari waɗi ko wonɗa jangirde ko fiyo ene kaari no jangi ay hollitagol a itti sadaka ko fiyo kaari mante ma pantu ñande janggo mo den
say kaarnoɗo min komin waɗani kaari hunde kaari min komin waɗani mo hunde kaari kere ñande kaari waɗanali mo ɗo hunde kaari a wawliti yande golle maɗen fo bonni wala tabtulu sadakati kum bil manni wal asa wotan bonnir sadakaji mon ɗin wowlutugol ay si a waɗi ɓay tun ko fi Allah woni ko waɗirɗa accu ɗon wota ta miijo fi ɗum hayyo goɗɗo go andu mo waɗirɗa sabu muɗum accu ɗon wallahi ñande dareɗa yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓay tun ko sabu am min Allah waɗirɗa arɗo noon hande mi yaɓe nde ñande anday waɗirgol sabu Allah ko moƴƴi kon ay ɗum hino seedi ñande ɗon dareto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala arya ɓeyna hino ɗo golle maɗen ɗe addede présidente yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ha gasa kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ndar ha o gayna taw wona sabu makko wonno ko gollira o ƴetta o waɗa nduggu sakangu o inna yawɓe wonnoɗa ɓe gollirnoɗa sabu muɗum fiyaɓe mante yawɓen ɗon ɓe yoɓe ara noon wonto ala maliki yawmiddini ala yoɓo o nde ñande tenen kanko Allah subhanahu wa ta'ala ayi wotan bonnir sadakaji mon ɗin wowlutugol eyi ɗum waɗi so inni o fermi guite maɓɓe ɗen e nanugol gonga e yi'ugol gonga wala hun hino wodani ɓe ka lakara azabu lette azimu mawnuɗe ayi kono Allah subhanahu wa ta'ala waɗa sini hino wodani ɓe lette mawnuɗe par ce que al azabu fawgal azabi al azabu fawgal azabi mana si tawi woni ɓe lettoyama heferaɓɓen si tawi woni ɓe lettoyama ñande janggo ka yiite ha ɓe tampi ha ɓe huuci ɓe haahi ha malaika ɓen ara malaika ɓen ara daro yeeso maɓɓe ɓe wiya ɓe na fabore men ko ɓutti seeɗa ay fabore men ko ɓuuɓi seeɗa malaika ɓen inna faaɓe acce men ara men walla on ayi ɓe adduya lette ɓurɗe ɗen lette ɗe ɓe wona e muɗum ɓe fawe kadi e hoore maɓɓe ayi ɗum waɗi affaire on hulɓinori ayi ko ɗum waɗi so kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi lette aduna tampere oni tampe mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o wini tampere ala aduna sabu ko ya tampuɗo ha ñande go hettoyoɗa ay walla tampa ha en tout cas maya ko si iwira e gurnan e si iwira e mayde ay kono ko ɗiɗi ɗi an tugi tampata ɗo ha luttatum ay kono kala karato si leɗɗe ɗen si tawini ko lette on tigi maɗɗodoroya ton ala inetake ko ha ɗo ko ha on tigi maayi ko duuɓi ha sabakari ko ha on tigi ma yara lettelan ni ala ton ay ko waɗi noon mayde ara lakara ay sa nani gurdan ko ton gurdan ka ton mo naati ali janna mayde ala dewal ala ton ko neminagol tum ay mo naati yiite mayde ala ton ay mayde ala ko ɗum Allah zabu fawga Allah zabu ko ɗum so Allah subhanahu wa ta'ala inni ko lette mawnude wodani ɓe ton ay sabu ko so tawi ni hara ko lettere ɓe fawanoɗen tun ko ɗen ɗon tumbo wonne gardude e muɗum harayno gasi ay kono ko so ɓe tampidi e ɗen ɗon ha ɓe addane kadi lette ɓurde e ɗen ɗon ɓe fawe ɗo noon kadi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni walla hon hino wodani ɓe azabu lette azimu mawnuɗe ay wa minan nas ene jiya e yimɓe ɓen man yaqulu ɓen ɓe no wiya amanna billahi min gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala wa bil yawmil akhir min gonɗini ñalande dargal kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiya ma hum ɓe wonali bi mu'minina ko ɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ayi wona gonga wona non woniri bon wona wirte noon ɓena yamude en fof men de ko en julɓe en fof men ko en julɓe selli ken kono mana no wirnde nanen noon heferaɓe ɓe nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haɓadude e mum ɓen hiɓe anduno Allah hino woodi ko honnum waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haɓidi e maɓɓe bon koko ɓe sali appilikugal sariyaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala hetti wallini ɗi ɓe wiji ko hoore sariyaji ma eɗin weeli foti maɓɓe on koye ɗum hoore ɗum ɓe yaata nelaɗo ma hilla dina wona noon dina kono hanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri noon ko noon o rewirte wona ko faala ɗon kon ay ɓe wi kamɓe la on tawi ko yaata sanamu guluji 500 hino ka suudu kaaba
ko ɗim ɓe arata ɓe mawlora ko ɗim ɓe rewata si ɓe rewdi Allah ko ɗim ɓe mawlorta wona Allah nelaɗo ari ɓe wi o wi ko Allah tum woni ko rewete Allah wahidum ɓe wi Muhammadu an men anda ko nun nanguma meɗen rewi sanamu duuɓi meɗen rewi sanamuji mana guluji wiyete 5 sanamuuru ɗiɗo fof ɗi ronku men ha joni taw réglande men probléme ji amen ɗi Allahji amen ɗo Allahji guluji 5 e 5 ha hande ɗinɗo fof men toroto ɗi ñande be ñande hay ɗiɗo taw ɗi ronku men taw réglande men probléme ji amen ɗi an Allah goto wawi men réglande probléme ji amen ɗin min anda ko nun nanguma ayi bon ɓe ukkodiri haaɗi fof majji ɗi fusa ko sabu ɗum wonno ko haɓiri ɓe ayi wona yimɓe annabi Ibrahima ɓe ɓe anduno Allah no woodi kono ɓe wi ko sanamuji maɓɓe ɗin ɓe rewata annabi Ibrahima yi onon on reway ko andanɗa hoore ma wowlata duñanta on lorra addanta on nafa oyni onon oyni miijite onon wona on marɓe haqqil onon on heewa haqqil o ƴettite nder nden o ari o soppiɗi fof ma jeya hedde mawnu ɗum o ƴettite nder nden o fawi hoore mayre ɓay ɓe ari ɓe wi Ibrahima kombo waɗi ɗum o wi landeɗi ɓe wi Ibrahima ɗandi ɗiɗi wowlata o wi non o wi a darte hoore moɗon o yi onon hiɗon wawi rewde ɗon wawi wowlude ko rewa ɗon wawi rewde ko wowlata ɓe dartidiri kono andi ko wiɗen kon goɗɗo si tawani o suuɗama tun goonga si Allah majjini goɗɗo wawɗo fewnude mo ala par ce que neɗɗo si o majji koko majji kon fenade nden ko nden haɓɓitoɗa won tawi goonga hara noon wawata wonde eyi ko ɗum waɗi ɓeni majjere ko niwre ayi majjere ko niwre ko wiyete noon niwre kon tigi goygoy niwre setto jemma ko ɗum wiyata nani majjere tigi ko ɗum woni niwre ma ko wiyete niwre gabru kon ko majjere ayi wa qul jaa al haqqa wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuga ko ɗum waɗi majjere hurɓiniri par ce que neɗɗo on si o majji o haɓɓitoto koko fenade tan o haɓɓitoto wawi wontude goonga ayi hara lewata wonde abada mokko ayi ɓay annabi Ibrahima onon hiɗon wawi rewde ko wawata wowlude woɓɓe maɓɓe ɓe dartidiri ɓeni ha ɓe dartidiri ha kono ɓeni ɓeni kumpay kum o falama en yawade ayi ko on sayi ɓe ƴettimo ɓe bogi ka yiite Allah subhanahu wa ta'ala kunu bardan wa salaman ala Ibrahima ayi oni ɓe wiya men gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wonali gonɗinɓe wona gonga par ce que fi honɗum ɓe andi Allah hino woodi kono ɓe jaɓali appliquegol sariya Allah subhanahu wa ta'ala o si tawi woni hiɗa ɗofti nene ma e bamma ko nun ɗoftortotaɓe ko jaɓugo si ɓeyni kaari acca so ɓe wi waɗu waɗa ka si tawi woni hiɗa ɗofti patron ma so wi accu a accay so wi waɗu mi waɗay ka hiɗa respecté patron ma hiɗa ɗoftimo hiɗa nananimo so wi accu a accata so wi ya waɗu a waɗata est ce que hara sariya hino jaɓi sariya jaɓa ɗum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo ɓe wonali gonɗinɓe koye fenade woni par ce que ɓe jaɓari sariya Allah subhanahu wa ta'ala o ayi yukhadi'una Allah hiɓe faala jamfade Allah wallazina e ɓen amanu gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma yakhda'una ɓe jamfaki illa anfusahum si wona hoore maɓɓe ayi wa ma yas'uruna ɓe suyi noon andude ayi sabu ñande hewto e dargal ko ɓe wiyata kon hiɓe gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala tara ɓe gonɗinama siɓe hewtoyi ñande siɓe hewtoyi dargal ɓe anda si tawani hiɓe jaɓuno Allah si tawani ɓe jaɓano Allah sabu no wi ko maliki yawmiddini ko ñalande joddi golle si hewtoyama yeeso Allah subhanahu wa ta'ala siɗa jaɓuno Allah sa jaɓano fof leer laaɓay nde ñande ayi oni fi qulubihim no kaɓerɗa ɓe maradu nawnare ayi ñaw ko wiyete naafi yagal kon bon andi naafi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hino monani ko wiyete naafi kon ɓuri hay kefeero innal munafiqina fi darkil asfali min annar kefeero e naafiqijo so nanguidoyama ñande janggo ko naafiqijo on wonoyta ley kefeero on suma dow naafiqijo on kamɓe ɗo ɓeni sino tanƴinana yaltugol ɗon ko kefeero on naafiqijo on yaltata ayi ko waɗi noon ko ɓe naafiqiɓe ɓuri lorude ne laaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabaɓe fof ko naafiqiɓe ɓuri ɓe lorude sabu mi ara ɓe wiya nelaɗo hiɗen wontidi
haa ɓe annda secret ji nelaaɗo ɗin fof ɓe yaha ɓe sakitana ɗi heefera ɓen forma pilan no arirana nelaaɗo andi ko ɗum ɓuri hulɓinaade ay ko ɗum ɓeynata wo annduɗo ma o kon bonamma ay ko ɗum waɗi so Allah subahana taala no monani heeferaɓe naafigi ɓen ɓuri hay heeferaɓen ko ɗum waɗi naafigi yagal ko ñaw ɓurgu o hulɓinade ko ñaw ɓurgu o hulɓinade woni naafigi yagal ay kabuna neɗɗo si woni o naafigi hay dewal makko ngal jaɓetake sabu ko mbo fenata ko naafigi fenata ko naafigi woni ko waɗidirta yimɓe waylu likkulluhu masati lumasa allah jama lan wa addata eyi lette wodaniɓe moƴƴoroɓe guite moƴƴoroɓe tine a yuhibbu ahadukum an yaakula lahama akihi maytan fa harihitumuh ño'indirgol hiɗon yiɗi nde ñamoton tew musidɗo moɗon mayɗo musidɗo ma walo ma yafure ya hetta ɗon huyre ƴakka hiɗa yiɗi ɗum ɓeyni modi men yiɗa Allah subhanahu wa ta'ala newa rente ko wiyete ñoore kon sabaɓe ɓe wi enelaɗo si tawi woni noon komin wolimo kon ko o waɗi tigiri mana ko wondi e muɗum min walaɗo maki ko ɗum noon woni ñoore nden amma si tawi woni o waɗa haray on feno e hoore makko ko ɗum tigiri koko on tigi waɗi kon hara konko waɗi kon o yiɗa nananede o yiɗa ɗum wowle e tawde makko o yiɗa ɗum wowle ko ɗum woni ñoore mana kaari ko zinowo fof ino andira ko jina woni golle makko anka yawɗa wo amara ko sina ko wowlatinede gol on anda haaji on haaji mum wo jinugol on haaji mum wo gere rewɓe ko ɗum woni golle makko gere rewɓe on anda on wanallah hule wattana yila dewre e mum ɓen e makko ayi kaari ko gujjo an amara fus ka tummodira an amara ko wolla sina bonnugol on ko gujjowo non moyte mo nani wattana yila e makko ayi no heewi e men noon hino weeti no woodi ɗo woɓɓe go ka weeti bimbi ko wowlugol yimɓe tun ko ayibeji yimɓe tun et pourtant en fof meɗen alama mara ayibe ɓe wi noon mo kala yo ayibe hummum ko maapin ɗum ayi si fenande ande min komi fenata kon tawi woni ko kulol ɗum mi huuli ko ɗum maapinimi lam maapino mi accira ɗum hilan huuli ɗum an kadi ɗa huuli ɗum goɗɗo go hino huuli ɗum aduna on wiya e joni jang par ce que mo kala si tawi woni huuli probléme ji mum ɗin aduna on wiya e joni jang kono si tawi woni ko yiwugol foññewol ngol ka yitere goɗɗo acca bantawel ngel ka guite mum ko ɗum woni probléme o ayi oɗo waɗi nelaɗo ɓe maaki hiɓe huuti on wonɗo e ƴiritade ayibeji ɓe jiggita ayibeji mum ɗin bon mo kala e men no mari ayibe mum ayi ɗen toro noon yo Allah subahana wa taala fewnu en fewnana en ayi kono mo kala no mari mo kala yo maapo e ayibeji mum ɗum terto ayibeji ɗimmo muɗum ay kadi ko ɗum woni probléme joni déjà hiɗa mari ayibeji an hiɗa mari probléme ji ɗe ɗaɓɓoyde donc kadi probléme ji watta e hoore probléme ji maɗi sabuna si a ñoƴƴi goɗɗo ñande janggo sewtoyama dargal nden ñoore ɗon hakkude moɗon Allah subahana wa taala juge o yaygoy o juge yayi ɗum hakkude par ce que hino hawni ay hino hawni ndaare bakkatu muɗum on o wi si a ñoƴƴi goɗɗo mana ko wiyeteno ñoore mana kaari ko wujjowo mi daroɗo mina kaari komi yaari o miɗo bonnande o ko wujjowo faami nelaɗo maki ko ɗum woni ñoore par ce que o yiɗa ɗum e hoore makko ayi si yewtoyama ñande dargal Allah subahana wa taala juge yayi ɗum hakkude men ko woni bonnirde inde kon joni noon ton si mana momi ñoyi on momi woni e fende hoore mum mana si tawi woni hara si mo mari bakkatu kanko ko boneji o marno ko on bone makko ɗon wona ɗuytede mi wattane ayi joni noon hiɗa mari probléme ji hiɗa yaade ɗaɓɓitoya kadi probléme ji go atta watta e probléme ji maɗi fiya ɗum haɗi mapoɗa fi probléme ji ɗi wonduɗa ɗi gandi tertoɗa probléme goɗɗo goo tertoɗa mapo fi probléme ji men ɗi laabira ɗin hakkudema e Allah subhanahu wa taala e hakkudema e tagore nden tertoɗa mawɓoygol probléme ji go kadi adda e hoorema ayi ɗum nelaɗoma hino huuti on wonɗo e ƴiritade ayibe jeeɓe yiggita ayibeji muɗum ɗin ndaare bakkatu mum on no mawniri wa taƴugol huyre neɗɗo mayɗo ƴakka ko ɗum ñoore ko bakkatu mum ko noon ha mawniri bon kadi ko bonnay ɗum golle ñoore e gañanendi e konnagu yaagal ɗum hino ñamira moƴƴi goɗɗo wona andanɗa hoorema wona yiite ñamirta huɗo yorko ay no hulɓini ha mo kala e meɗen yo maapo e probléme ji mum ɗin terto ayibeji yimɓe ɓen ayi
neɗɗo si tawi woni o feewa o woni lorrowo wujjo fenowo non ko ya torano on tigi Allah ko l'essentiel on non par ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala fewnata no gasara kanko kadi bon ala ko ala sabu no gasara kan kadi wona yiɗi makko simo wadde ɗin piiji ay bo hino wadde ɗo erreur yara wona yiɗi maɓɓe no gasara fewnata ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani ɓe non joni noon an on si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala fewnima anda do an kadi wona million ji ittuɗa ha Allah subhanahu wa ta'ala fewnuma kono kay ko ya torano on tigi Allah andi ko ɗum hayta neɗɗo bonɗo huuɗe hay so huuɗama kuddi makko ndin yaajay sindi yaaji o lorra hande kadi tum lorra kam ɓeydoto tum ay ko ya torano on tigi yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnumo ko ɗum ɗon ay oɗo na yaltugol bonna inde on tigi nden kaari ko wujjowo kaari ko fenowo kaari ko zinowo ay sari on jaɓa ɗum ay yukhadi'una Allah hiɓe faala janfade Allah wallazina ɓen amanu gonɗinɓe wa ma yahda'una kono ɓe janfaki illa anfusan sina wonkiji maɓɓe wa ma yasuruna ɓe sowawi andure ɗum ñande dargal fi qulubihim no ko ɓerɗa maradum ko wiyete ñaw nafiq yaagal fa zadahumullahu Allah ɓeydanaɓe kadi marada ñaw wala hu hino wodani ɓe azabul lette alimu muusuɗe ayi wiyete ko lette muusuɗe toujours ko yewtude nane ay to Allah subhanahu wa ta'ala ni lette mawɗe ɗo o wi lette muusuɗe fi hon si ɓe lettama ha lette muusuɗe ɓurɗe e muusuɗe ɓe wulli fiɗe lette ɗon ha malayika ɓen si ari fabagol ɓe ko lette ɓurɗe ɗen lette ɗon kadi ɓeydanta ɓe ay Allah azabu fawgal azabi ay wala hon hino wodani ɓe azabu lette alimu muusuɗe bima kanu konko ɓe laati yakzibuna hiɓe fenna ay namu Jama TV inchallah wara neɓata lere men on yana heddani ken ɗo 7 minutes e inchallahu rabbi hara si tawoni hiɗon wawi nadde ko Jama TV e nder 7 minutes wawi waynodirde ɗon wawi wadde e 206 209 waɗon plus 54 ay 206 209 plus 54 wawa nadde ko Jama TV dans 7 minutes inchallah rabbi wawi waynodirde ay walla hon hino wodani ɓe azabul lette alimu muusude bima kanu sabu konko ɓe laati yakzibun hiɓe fenna ayeji Allah ɗen ay sabuna no wirɗen nane noon enen ɗo fof wonɓe wajade ɓen wona jiɗi maɓɓe woni e wolude wonano wirno nelaɗo mbaɗa sala ma yantigi anil hawa hay goto ala e wolde ɗo fi hino faala wolde tun hay goto ala e wolde ɗo kadi ko weli ɗum tun sabuna a susata fontude alquranul karim walla fonta hadise nelaɗo sallallahu alaihi wasallam a suɓoɗa ɗon ko wowla ma wowla ɗon weli foti a hattanaka ɗum a haɗaka ɗum par ce que nelaɗo maki kala fenuɗo e hoore an hara yo préparo femporde makko ko yiite jahannama ayi fonta alquranul karim wowla ɗon fi weli foti dara ɗon ko arrangement kon wowla ɗon haray préparo nelaɗo maki haray placement ko yiite jahannama ay par ce que alqur'ana wona haala hay goto ko daaluye Allah subhanahu wa ta'ala a susta arda ɗo fonta alqur'ana wowla ɗo ko faraɗa wolde kon ko Allah subhanahu wa ta'ala woli kon nelaɗo woli kon ko ɗum yottinta ɗo ay ko ɗum ay bon ɗum wala hon hino wodani ɓe azabul lette alimu musde bima kanu sabu konko ɓe laati yakzibuna hiɓe fenna ayeji Allah ɗen joni noon karma koɓɓen si tawi woni ari yottini ɗo ya andu ɓe wona fi ɓe faala wolde to bonne woldirde dey wona coora ɓe wone wolde dey wona weli foti ko daaluye Allah ɓe wone wowlude ittugol majjere ay oman yuridullah karan yufaqihuhu fi ddin nelaɗo maki ballighu minni walaw bi aya yottina nela hayso ko aya goto no hoggo wi fa zakkir andintine waaje fa inna zikra tanfa'ul mu'minin hay piji adna yankoji din sa en endintine no wodi do godde go piji adna yankoji go no wodi do gande go no wodi do ciosaneji go yaay ha wobbe go jodo kiliha be naybe non andi ciosane kaari hino wondano en important fi makko joni fi makko muti ndare no immintini remmo moɓidiren jama on anditinen ɓe anden de hunde ɗo ko cosane moɓɓidoni ɗum ɗo ko ɗum ɗo dowa ka mutinede ɗum ɗo ko dowa ka mutinede fi ɗum ɗo dowa ka mutude bon awa dina kan kadi ko noon dina kan ko fokke fi makka wawle ñande be ñande ko ma ñande be ñande heɓo yottinoɓe ɗum ɗon noon ko Allah subhanahu wa ta'ala dina kan mom ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti garanti makka
ay dina kan yottinoɓe heɓoto tum mi innaali jaɓoɓe heɓay kono yottinoɓe heɓoto ay no hulɓini noon sabuna nelaɓe ɓen fof Allah subhanahu wa ta'ala darnoyeɓe ñande janggo ay o wiya enen nelaɓe ɓen mi nelno e nde tagore on yottino ay nelaɓe ɓen qirito men yottino o darnoya kadi noon tagore nden mi nelno ɓe nelaɓe moɗon yo fi yo rewa min Allah ɗofteɗo la rewon lan on jaɓno ɗum ka on jaɓano enen kadi en qirtoto ɗum ɗon yeeso annabaɓe ɓen fof hay ha nelaɗo Mamadou sallallahu alaihi wasallam kanko tigiri o adde o darne ɓe wiya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min nelonoma e nde mofte maɗen a yottinno nelaɗo wiya mi yottino ɗum Qur'ana sedi tani ken ɗum al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al islamu dina nelaɗo yottini enen kadi mofte nelaɗe ɗen adde ɗen darna ɗen o nelaɗo moɗon yottine moɗon dina on jaɓuno ka on jaɓano enen kadi réponda ɗum ɗon min jaɓuno walla min jaɓano ay donc goto kala e hoore mum ay kala fu men hoore men komo kala andi si jaɓɓi walla si tawi woni jaɓali ko ɗon nelaɗo Amadou sallallahu alaihi wasallam yottini nelaɓe heddiɓe fof mo kala kadi ko nela mofte muɗum kon yettini ko heddi ko si tawi woni jaɓano walla jaɓama ɗo kadi ɓe karma ko e men ina yottinede hande partout karma ko e men ɓe ɗuɗude hande jama gande fof kala mo faalaɗa heɗade ɗo hande a heɗoto ay fof hina ka réseaux sociaux ay ko go a jaɓi walla a jaɓali ay ko ɗum wayni ɗo walla ko ina wodani ɓe azabul letta bima kanu sabu konko ɓe laati yakzibuna hiɓe yedda wa iza qila lahum si wi annama ɓe la tufsidu wota on bonnu fil ardi ka leydi qaalu ɓe wiya innama nahanu andene men muslihuna komin moƴƴinoɓe ay ala faame innahunna ɓe humul mufsiduna ko ɓe woni e bonnude walakin koni la yasuruna ɓe sowa andude ay ko ɗum waɗi no satti ko ɗum woni wa asa an tuhibbu sayan wa huwa sarrul lakum ay wa asa an takrahu sayan wa huwa khairul lakum hino heewi ka hoore leydi ɗo neɗɗo on ko añata hunde hara a faalaka nden hunde ɗon a yiɗa a faalaka faalaɗo hunde nden hara moƴƴere ma nden ko ɗon woni konko añira ɗon hara moƴƴere ma nden ko ɗon woni ay no heewi ka neɗɗo on yiɗata ɗo hunde hara wonkima hokkima fof ko ɗon o tegi hara bone makko on lor ɗum ko lorra wonandemo fitina wonandemo ay tifa ko ɗum waɗi sa yiɓe sa wi rente e bonnugol ɓe namenen meɗen moƴƴinde par ce que ko wiɗen nanen kon neɗɗo on si tawi woni seytane cuɗanike on tigi seytane ardike on tigi koko woni fenande kon ko ɗum o haɓɓitoto wonta e gonga par ce que loro seytane on ko ɗum seytane ko katagol ha ko harmi kon o daginana en ɗum ɗon ko kaani kon añini kon ka diina o kato ha o yiɗina en ɗum ay kanko ara mo andi lanni ko ɗum seytane loro makko on ko ɗon ko kaani añini ka diina kon fof o kato ha o yiɗina en ɗum ko dagi kon fof o kato ha ko harmi kon fof o kato ha o daginana en ɗum ay neɗɗo noon si yehi ha seytane alwakimo hande kadi ko noon o wata ay kanko sa yiimo sikka imo hattini kankore imo tinni imo sikkude mo hattini e moƴƴingol Allah subhanahu wa ta'ala ene ulaka hum lufsiduna ko ɓe woni e bonnude ay ko hattinirde e bonnugol woni par ce que fa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum no heewi neɗɗo on ko añata hunde hara moƴƴere nden ko ɗon woni yiɗa hunde hara bone on ka yiɗuɗa ɗon ko ɗon woni ay wa iza qila lahum siyanamaɓe aminu gonɗine kama amanan nasu wona yimɓe ɓe gonɗiniri noon wona sahabaɓe ɓe nelaɗo gonɗiniri noon qaalu ɓe wiya anu'minu emen gonɗinay kama amana sufaha wona ɓe yimɓe komoɓe gonɗiniri noon ala faame innahunna ɓe humu sufaha kamɓe woni komoɓe walakin koni la ya'lamuna ɓe anda wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri noon o hawtodirta giggol aduna e giggol lakara e nder ɓernde wotere bon sa wiɗo an hande weeli foti piiji goɗo wona haaje ma jamanu men hande génération men hande haray anda konta a fina annabi Ibrahima ɓawino kanko ko diina woni haaje makko o rewata sanamu bon ɗum e ɗum na haaje makko ɓe wino ko komojo ɓe wi kanko ɓa wi ko Allah tun ko komojo anda goɗɗum Allah subhanahu wa ta'ala yini ko hombo woni komojo ha on añuɗo diina annabi Ibrahima kan an si a fini ka hoore leydi ɗo a andi ɗo andeteji ɗin fop a pini ɗo pinal ngal fop tawi woni a anda diina l'islam a sikkude arayɗa fini aray a fini aray pinal ngal hino manki
sabuna pinal kaka dinal islam woni ka heɓoto pinal wongol ka dinal islam ngal ala hay nokku ay sabuna kako yaada lakara ay ko defande yama ha ñande lakara koko andira ko rewira Allah subhanahu wa ta'ala ay no andira delma ngal andira fiyake maw no wiire non wa ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagarani be jinna sona rewan Allah subhanahu wa ta'ala cippinde alqur'ana dawliyema kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nelaɓe sabu ɗum on Allah tagudoma adduma ɗo fewndo ka wodano ittuɗoma e toɓɓere mani adduma e heɗɗere ƴiƴam adduma e huyre waɗi ƴiye soori wonki yaltimma ka penihum wonɗa ha helli faɗo inna an ko on addi kon on ɗum ko komo yagal non pinal ala e ɗum mi anda haray konto pinal ngal heɓoto Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓenon wiɓe faalaka dinal islam wona haaji mum Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓen woni so e ɗaɓɓude komojo ko ha ɗon feƴƴota ko ɗon ko ha ɗon ayi o inni walakin ko ni la ya'lamuna ɓe anda woni ayi wa iza laqul lazina siɓe hawri e ɓen amanu gonɗinɓe qaalu ɓe wiya amanna ɓen gonɗini wa iza khala siɓe heddori ila soyatinin e seytaneji maɓɓe ɗin qaalu ɓe wiya innane menen ma'akum meɗen wonde e moɗon innama nahanu andene menen mustahzi'una men jalayno ɓe tun woni ko minata ko menen e maɓɓe wondi menen aja men ala ɓe ko finu ɓe ko komoɓe ni ɓe anda e fus ay kamɓe ko juula janga tun ko Allah tun terteɓe ɗon ɓe anda fi ko komoɓe ni ay allahu Allah yastahzi'u bihim o jalkotoyayɓe waya mudduhum o ɓeydanaɓe fi tuqyanin e bewre maɓɓe nen ya'ama hona haraɓe wembo ko ɗum woni ñande dargal ay ñande ɓe nangoya ɓe darna yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wiya Allah accani men seeɗani nattu men ko aduna men golloya ɗon men golloya hen ko yamirnoɗa men ko fof men golla ɗum e nder leereji ɗiɗi men ara nde ñande Allah subhanahu wa ta'ala men jalkotoyaɓe nde ñande ay on sa noon hare ɓe wembi par ce que wata wonde hande kadi ɓe wembo ɓe darnana ɓe nana ñaamo tawa marsata wata marsude hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala ya'a wona ɓe wembo ulaika allazina ko ɓe woni ɓen istara wuddalatata suuɓiɓe majjere nden bil huda ɓe acci ɗon peewal ay ɓe arde ɓe wi kamɓe alqur'ana e sunna ɗum wona pinal noon haji maɓɓe ala e ɗum ay ɓe jokki seytane ay seytane woni guiɗo maɓɓe ɓeni ko ɗum woni weeli foti ay Allah subhanahu wa ta'ala fama rabihat tijaratum ɓe to naki e ngeygu maɓɓe ngun ay par ce que aduna ɗo ko ngeygu arɗen ɗo ko commerce arɗen ɗo ay par ce que en nattoray mo kala ko golli ɗo ko nattoray ay si hewtoyama noon ko ɗum noon peesoyte ko ɗum noon daroyte présentoyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum présente yeyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala sowona golle men ɗen ko golle men ɗen présentoyte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ñande janggo ay ko commerce arɗen ɗo si tawi woni golle maɗen ɗe moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala ƴettane ɗe o yoɓe si moƴƴali o ƴettata ay o ƴettata par ce que ala kadi force o mo inna Allah subhanahu wa ta'ala ƴettay ma Allah subhanahu wa ta'ala joni acci mi natta ɗum ɗo mi nawri a goɗɗum ko mi adda ala ɗum ala ton joni exemple so tawi woni joni hiɗa wowi ƴedde ɗo marchandise naɓa wona Sine walla nokkugo peyji go yeewoya e ngal a naɓi marchandise tawi o moƴƴa ɓe ƴettalemo hiɗa wawi artude ndara marchandise moƴƴutugo kadi naɓa ay kono ɗum ɗon ala si perdoy toon haray perdi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fa ma rabihat tijaratuhum ɓe tonaki e ko ɓe yeeyi aduna ɗo kon ɓe tonaki par ce que wona golle moƴƴe woni ko ɓe golli ɓay tunna golle moƴƴe woni ko ɓe golli kamɓe ngeygu maɓɓe gon ko aduna ɗo ko perdi ay aduna on ko perdi wonani ɓe fi honnu noon perdi ndin ko sabu on ɗum wa ma kanu fi honnu muhtadina ɓay woni ɓe fewali ko ɗum ɗon rek perdi ndin ko ɗo ko ɓay woni peewal heɓaki ay ko ɗo woni perdi ndi ay e jaga si tawi woni peewal heɓi ko tun haray gagnant ari si peewal heɓaki tun haray marsali Namo Jama TV aray hande ɗen wawi darade ɗo inchallahu rabbi ha aljuma prochaine so tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala newni tawni en hara ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yala newni tawna en ɓay kanko wawi newnude ay ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala hara kala ko yewtuɗen ɗo hara ko fi Allah woni ko yewtirɗen en tori Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe heɗade ɓen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu ɓe alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una bi ahsana heɗatoɓe konngol ƴetta ko ɓuri moƴƴude e konngol ngol kon sabuna banu adama wona timmuɗum wona ɗuɗere gandal kadi bon hiɗa immo fi moƴƴingol faljire heɓo e muɗum haray kala falgireji ko tawi hino e muɗum haray on tigui no yaafini kala moƴƴereji kono e muɗum haray
wona gandal on tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko maddini on tigi den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala furta ngar sika bana en kata yo Allah dandu en Allah e wawata yo Allah dandu en kata e kasara Allah dandu en sabu ganya danda en bone iblis toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah beydan e marabe en okkorabe marabe yo Allah beydan marabe en okkora e marabe yo Allah beydan marabe en okkorabe alabe رحمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الحزن إذا جئت سهلا رحمة اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناشئتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في أعضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أنت جعل القرآن يا ربي قلبي ونور صدري وجلاء أحزاني وذهاب همي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.